Olá, Belong Happy Hour. Contente de ter bela soro malo fila fali hoita botiro. Insa hoita botiro ni kondisão. Espera que kita botiro ho kondisão ne bedia. Ko di bela companhia programa ida neto ni rohang. Hamu to go Hawiana Dias. Com certeza se ho itania bainaka nebe mak se fa experiência lubukida no mos ho itania banda música 3 do Oriente nebe mak pronto na fating atu anima ita botsira ho di diverte ita botsira. No nemos hawa karagato encoraja na fating ita botsira atu bele hakat mai he legendário ho di senti fura kusi ambiente he legendário no aihang bebidas no botsira selukta nebe mak sira prepara. Penasaran karhatene sema kita ne bainaka dadauk ne depois de música hirak turmaine. You're thinking, but don't repair what too far without life. It doesn't take much sweat to get it out, let it all alone. Tears till they're gone, but still they sing side by side in that front swing, living all alone. He can't see anymore. They can't burn, see the floor, hand in hand. They all want to know, just living all alone. But love can walk too far without life. It doesn't take much sweat all tonight. Leave it alone. Leave it alone. Fight or die without somebody in a road out of life. Just like an old prison story for Brian. Leave it alone. It's on a simple, what's your ticket? But love you can walk to my right without you. This doesn't take sweat and down. Leave it all alone. Don't be time to take back when you get it out. Leave it all alone. Belong happy hour ita continua ha segmento badala rua. Idadauk ne ita ni bainaka iha ona hanya soring karuk ne be maka preparado ona atau faha informação no atau fo motivação no faha experiência cliente também tahu. Hamutuk ho maung Mito Freitas. Bem-vindo meu happy hour, maung.
Dia kalai. Dia Oke, Mang Mito Freitas iha hasai kurso iha Indonesia, kurso Yeah. konaba arte. Nunemos Mang Mito Freitas, saya somos fundador Sanggar Santo Antoni, nebe maka conhecido iha Timor. Nunemos to iha rai lior. Tambane ita hakara kato hatene experiencia lubukida nebe maka Mang Mito hasoru durante ne. Kar kato husu Mang acaba estudo iha arte ne iha satina. Husi 2002 remata iha Paulus, depois ba continua iha isi Jogja. Ya. To iha tamai naba ba uluk iha anima musik Indonesia. To iha 2004, depois 2004 tama iha isi, depois hotu iha 2009. 2009. Sim. Hotu acaba idane Mang Filafale Mahe Timor langsung hari kira Mai sanggar iha ka? ne hanurin leh kanosa lai. Hanoreng elai kanosa. Hanurin saya pagur lai. Hanurin kanosa tinan rua, depois 2010 haru be hari sanggar. Oke, hari sanggar. Hau hari sanggar ne iha mau hetang motivasan husi saida mak mau bele iha inisiatif ida hakara katu hari sanggar ida. Tang na tong ne yusna ba memang ita hola spesial ladi dane antau Oke. como hofer kuangan jurusan tari antau jurusan musik antau mainai Ah, ya hal kompleto tiap kuis be dengan ulukli sempat dunia hanoring ya lejaval kuis dah habis nete serdiantau entah hari mesak nema bolu kolegi ser baru larang labar sira ulukli ser koro det ya. tai taharian lo sana to kom sehari ona treino na latene atau pentas bere yang penting treino det treino pentas ni na tong feto det mana sudah kia na ing walu sira sene treino depois começa mai bolu na tong iha senhor presidente sei senhor Ramos Horta hela Ah, pas lak keliling iha lak luar na sih makanya Ya. yeah. pentas lak luar na los na oke. gratis barit yang penting pentas. Antoni Yang penting significa siapa, katak hahu si mau ni feri kuang mau ni kabeng mos Ya. iha profissão hanesan ya. Si ni tari ni musik. Completa malulas. Oke, ita fila fali ba mau ni nia kurso iha Indonesia, iha na ba mau hasa especialidade seda man? Ini ba 40 iha jurusan musik dan 40 be piano. Piano. Sim, mas bem nanti bani ita aprende sang i teori mos iha ya praktik mos yang sepraktik Ya. na sang tamsi semester 1 ke 9 nih khusus buat piano nih. Dit. Oke, piano ni. Ya. Pronto. Depois de fila fali mai iha Timor, mau consegue halo música hira una durante. Barak los. Barak los eh. Suara lah dia kelar. Kona ba rai niya. Kona ba Timornya, Timornya. kona ba Domingnya, kona ba igreja dia. Eh, completo. Ne, clamar ho espiritu ni, ho isilolong ni iho tu kira sana. Tambah uluk kan antis bane kan memang aktif ya koru ya motayel. Ya. Antang kanta koru batu hena ba komune hatin itu na not ita uluk ke fin not angka dit. Not balok ituan itu hena ba aprende tang not balok senetang aransemen senetang pes maine mak antau komesa halo lagu sirna ya igrejanya halo salmu sirne pues be karang tur hareba sintiansa halte lagu domi sira balon tia rekamar halimar di uma play halimar kart larang. Oke, dificuldade saída mau hasol, momento mau halo mau nge musika. O karik iha album rumah na karik, dificuldade saída maka mau hasol. Dificuldade nene ita tu diang iha sempre iha. Eh, Maybe halo ita penasaran kali maksudnya asa pertama kali naik katakar halo album ke syuting pokoknya Jogja apa antang kolega buka saya pokoknya kan setia nikit ya kalang tau pak oh. hal tu hal saya syuting mai hampir konten pulang ruas ni album ida pertama saya posisi kedua klip ni fin saya tang neve tupis pila paling maine kom beralih nah sanggar kom soloken tentang hal paling ba musik tari paling Ah, oke. jadi fokus di paling bahasa ema dance itu hal ni musik kan sa Ah, oke. air ni Pronto, mau cita itu ko na ba iha sanggar ninya. Hawa karga to hatene fila fali dificuldade saída maka mau hasoro durante hari sanggar. Karik iha tambah hau sinti kata ema barak eh. Ne halibur mobiliza ema barak, halibur ema barak. Ema ne bema karakter lahanesa. Na buat sana karik dificuldade rumah mau hasoro. dificuldade ni oi gitu
ada yang anaknya Manya, ada yang balung tos, ada yang balung loading lalais, balung loading keliur. Kadang tingkah suruh Ya. orang tua, kadang orang tua komprende, kadang orang tua ladung komprende, balung aktividade sang orang situação dililarang kita tensa, Tidak kalan masalah. tingkilur filan sa, ini be ya buat bar kikuang uang sernene, mabe akara kalau kui tingkah laur itu. Tinggal. Mas be hori paciência. Iya. Hori paciência agora. Ita bela dihan kata Sanggar Santo Antônio Sanggar nebe maka conhecido iha Timor e belemos iha Railiur tamba consegue Loriona. Sim. Ita nia Juventude sira bahia Railiur Ya. Ok. Ami sei husutan informação com a Baida, né? Mas bem, depois de te acompanha tem música fora aqui da Simão, Mito Freitas. Sengaja aku datang ke kotamu, lama nia tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Oh, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau
zo maghalo au sa inyo Onya fura usi onya hamna sama kalohan Lorong kalan Hanoi toba musla dukur tan Hanoi deto Fulangnya na roman fitungnya na bilan la susio How saudades te besó How saudades te besó Oh, how mi amor, how hadomi Oh, how mi amor, how mi adobe How saudades, how mi amor Lia fuandomi nebe hautemi ba odobe ne maksai forsa maihau odiluta ba doming badet omor mas que hau pasencia tinan bara How henga fatino to ituanya domi ne saina roma How saudades te besó How saudades te besó How hadomi, oh how mi amor, how mi adobe, how saudades, how mi amor, how saudades te besó. How saudades te besó Oh, how mi amor, how hadomi Oh, how mi amor, how mi adobe How saudades, how mi amor Oh, how mi amor, how hadomi Oh, how mi amor, how mi adobe How saudades, how mi amor Ita continua segmento ba dela tolo, no continua da dalia ho itania bainaka mau mito freitas. Ita fila fali ba pergunta sida ohing, katak mau konsege lori duni sangari de Sant Antoni bato iharai liur. Mau bele kontatok lori primeiro iha sati nai. Nomos ba iha nasang ida nabe. Lori primeiro na tomba iha Malaysia, acara folklore nih na ba. Ya, si artikultura, sekretaris artikultura sermak nantong be delegado si Timor nantong amita si bayna bangsa ina bangsa ya. Kuaza na saung hotu tambe na bang festival tinantina nebe sir halu ya Sabah ya Malaysia na bang. Ya. Pues mai fali ba iha ya Bali, iha Myanmar,
ya Brazil, ya Fiji, terus Wow. Portugal. Ya quase Hahu iya Malaysia, iya nasang Sim. Malaysia. Ini sa tinang man. 2012 dekat. 2012. Ya. Oke, consegue bato Myanmar, Fiji. Ya. Nebe betang? Myanmar, Fiji, Portugal, Brazil. Ya, nih. Oke. Australia, ya. Ya. Entra na sang hirak nebe maka Sanggar Santo Antônio Toba, mais ou menos ni hetan suportas nebe man. Além disso. Retan suporta si Secretariat Arte Cultura, Ya. si Ministério Turismo, pues si pernah si BPA, A BPA. Okay. Banco Central, Central, ya. sim. Oke, agora ita hakarak atau fila fali ba iha maunya musika nebe makohing maung hanano honia titlo o hanya mo, right? Titlo manya dan sa. Mamele kontatok ekspresang husi musika ni halai liba. Ya, con certeza ba iha doming maybe ini story halai liba iha hanu sama. Uluk liu memang antis ni jarang halo lagu kuno badomi. Maybe uluk liu sebelum halo musika ya SMA ya pernah kerek Oke. kata-kata lima rit lari kama dah. Wes bati sekolah tia hal lagu kono bertimor nian hal tia. Fila fale mai lo que fale catatan siru bingo oh masih ada. Tam hal te grawas. Nema sebe ya biasa saya tarik sang jovem sira setingkat SMP SMA sira lagi berbunga-bunga serne. Jadi tahal pilsen hakarak deh vital. Halai bahaya cinta monyet kah? Oh, cinta bertepuk sebelah tangan kah? Hanusaka? Pokoknya dia berbunga-bunga nih. Yang berbunga-bunga. Oke, ocasião ikut mau karek hato hato mensagem ba iha Timor Wan Sira lihu si programa Happy Hour idane. Hal favor. Mensagem ba kolege Timor Sira dia net kata buat nebe ma ita hetang si maroma kaset talenta ne importante mane tamo buat ne kan lo sitan yang kale. Ya. Importante para ematen militang maroma klisi ita ne talenta de. Okay. Tambah kadang mos ita kan sang latihan sekarang ita hetang na buat barak mungkin saya itu dia oh hamak kaya hamak Halo tapi ampel ya. tapi lupa kalau buat neni masih Ya, orang nebe kadang sang ya kita hetang buat barak mesti ita sahal tergiur tena ho itu ni apresentasaun itu ni buat sirnesa nebe ita haluat dan kata thank you agar desi mabarak thank you agar desi mabarak maybe memang tantangan bot mane ita narsis ne mak tantangan biasa tantangan bot mana sang akar hatu dan kata ita bele ne buatnya samai bok helet ita baru yang satu be saya narsis kalau mebe fila fali saya ita larai buat tiak ihane antong aras ke maksudnya ita thank you for ba nasaung for ba emane bema ita hagadomi for ba buat dia energi positif ba emang Ya. para emang mesti ya paling enggak pertanyaan dit mana sang lorong ida oh halo emna hiram ham nasa Ya. paling enggak itu. Oke. Mensagem medane? Ok. Ok, obrigado barak ba mensagem, obrigado mos ba tempo, te boto ofereciona para te faha experiência ba itani maluk Timor Wan Hoto. E tamane tempo tona haviana dia satu sessão sita boa no canal televisão. Kita haluha atau acompanha na fatem programa Happy Hour iha edição sira turmene. Adeus.
taste. No matter where you go, you know I'm not alone. I'm only one call away. I'll be there to save day. Superman got a knife on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay for a while. So no, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know I'm not alone. I'm only one call away. I'll be there to save day. Superman got a knife on me. I'm only one call away. Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. O nosso amor lindo, o nosso amor lindo, aqui nos faz feliz. Mas o mundo nos chama louco, porque falamos sozinho na rua. Nos chama louco, porque contamos estrelas do céu. Nos chama louco, porque tatuamos nossa imagem no coração. Oh, mas o mundo nos chama louco, porque falamos sozinho na rua. Nos chama louco, porque contamos as estrelas do céu. Nos chama louco, porque tatuamos nossa imagem no coração. Todas as canções, até no rádio, dedica-nos canções. O mundo rendeu-se em nosso sorriso, somos sinceros.